Turekinyia kuria thamaki irarererwo hũgũrũ-inĩ cia iria rĩa mwena wa Pate itũra-inĩ rĩa Shanga Ishakan kaunti-inĩ ya Lamu. Atumia marĩ mĩtũkĩ-inĩ ya kwĩmathĩra thamaki ici na njĩra ya gũcitega makĩhũthĩra moko mai-inĩ marĩa ikoretwo ikĩrererwo kwa ihinda rĩa mĩeri 3 rĩu. Ndio kwetu ndio faida kubwa kuliko uvuvi wa samaki, sababu wa samaki tutatumia neti, tutatumia jerifa, lakini pweza tutatumia fimbo au msumari tu ndio tutumia hivyo. Mradi huu kwanza, kitu muhimu ambacho kimelenga ni kuinua kimaisha hali za kina mama. Kama unavyojua kwamba kina mama katika sehemu hizi za vijijini wamefinyika kiuchumi kwa siku nyingi. Tunaamini kwamba kina mama wakiinuka kiuchumi ndio sekta zingine nazo pia kupata kuinuka, sekta za lishe bora ya watoto, sekta za elimu, sekta za afya. Kwa hivyo tunapongeza mradi huu kwamba kina mama kwanza wameweza kujimudu kikamilifu, na wakijimudu kina mama kama wanavyojua kwamba mama ni rahisi kuweza kubadilisha sekta zingine. Thamaki iria maratega ti njũrũri mũno na itũraga handũ hamwe, ũndũ ũrĩa ũhũthagia mĩhang'o ya gũcitega kwa ũingĩ. Utakuta kwamba watu wengi wamekuwa wakijiuliza, wanawake pia huenda baharini wakavua. Then huu ni mfano mzuri, na si kwa Kenya peke yake, ni Lamu, Kenya na Eastern Africa. Hapa ndio kuna mashamba ya kwanza ya pweza ambayo yamekuwa mahali hapa. Kwa hivyo ina maana kwamba ongezeko la pweza in terms of catches imeongezeka kutoka 160 metric tons annually mpaka 640 metric tons kwa mwaka mzima. Rĩcira rĩrĩ rĩgucĩrĩirie arĩa mamenyagĩrĩra marĩa matũrigicĩirie NRT kũhũra njeki atumia aya, na nĩ mamahete tũtarũ twĩrĩ na rĩtwa Mama Pweza tũrĩa tũrĩ mateithagĩrĩria gũtuĩkania maĩ-inĩ mĩhang'o-inĩ ĩno. Hivi sahi wako na sehemu wamezitenga zinaitwa no take zones. Hizi sehemu hazivuliwi kabisa, wamezitenga wao, wanataka kuzihifadhi. Na pia wametenga sehemu zinaitwa temporary closures. Hizi wanafunga kwa muda kama hizi octopus closures. Thamaki mũthemba ũyũ o ta thamaki iria ingĩ irĩkanaga gũkorwo irĩ na ũguni mũnene kũrĩ mwĩrĩ, na thoko yacio ndĩhũaga gũkũ na nja wa bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Mũnene.